Miagal konihab 25 tadaw do baino kaguli dati persepuluhan. Nga sekiranya pod miagal ko manu potentu dat iho na pohom monikid do koy on da tulano kun papaguli persepuluhan om di iri dati nad yati na koy lod mangulod sistem. Sekiranya pod kadati har anu kuhom foto don na sabatid di. Tapi kok har anu pori koton hiri don bunda hari kon pihak hari sabat. Iri ni kemundat har sistem dati. Aku kurang nadit iho na pa nga santaun. Santaun om pagulian kunigi persepuluhan ka. Buli ka tiyadi. Buli ri nga kadama utang Kaman kuno pod utangan nga ina pa itusin nga hino. Miagal talu na di tulan nga ina pa persepuluhan nga 300. Ina pa itusin nga hina diri 300. Ay si masalah di. Na tok iho na pohom uhang ko nagid pitahak takot. Kakodo sa ginawad amoy pagano mo. Ogumo na pagumbalani di diri. Ikaw man tulon dat alaso ya titusin. Kon podid ino pa'y bahagian di nga dong kinarahingan kuno tumbayaan dat ay ino pa'y ragon nga alaso na pakaw siya di. Isya nga mangunsub na pa diyan mamaguna hidit bahagian da kinarahingan da hino da hiri. Jadi manto kono hara sistem. Ino pa'y sistem nga iyati no kay lokadaw. Ay muru dot mandad tokod susunod da mantada misyon dot ke monikid koy on tulan pagulian no ko persepuluhan to koy muru da mandad dot yadi. Iyati no koy lod papatantu da sistem dati. Hari manahakot har anu ko monikid sabat pagulian ko persepuluhan. Iri na dia ada sistem. Harohi monikid kayo antulan pagulian ko persepuluhan. Iri na sistem no. Harohi pihak hari kat hari sabat haro atari mo ko patakon pagulian ko kumakin orahingan. Ade nakalaso o handphone mo kalot mingka kataan. Pero nagidi minute ako di. Mingka kata na dilot. Handphone nila. Manuho na di papasikap matulad nila.